Bajeti ino igutanyitwo guthomwo gikiro-ini kia bunge ya kaunti mĩaraho ya umuthi. Riu mihango ya gutamania bajeti ino ya kigina gia ciringi birioni 34 ni itiritio nginyagia wa keri kiumia giukite. Minista wa kigina kaunti-ini akirikana ndanahota gutariria uria thirikari ya kaunti ya Nairobi kota kuihuria ithenya ria ciringi birioni 17 irirendekana kuihuriria bajeti iyo. Kamiti ya bajeti gikiro-ini kia bunge gitongorio ni Robert Batia gikira na nganja mendekithia maria makinyitio mbere yayo ni thirikari ya kaunti ya Nairobi. Thirikari ya kaunti ino ikiranira na mwihoko wa kungania magoti ma ciringi birioni 17 undu uria wikirirwo nganja ni kamiti ino ya bunge. Lakini wakati huu sisi tunasisitiza kuwa tunataka ile tunaita realistic budget. Kila wakati mwaka unakwisha tunaingia katika madeni kwa mabilioni. Kwa hivyo wakati huu mwaka huu tunataka kukomea hapo. Gwa kahinda ka miaka 5 thirikari ino ya kaunti ya Nairobi ndiri yakiria magoti ma ciringi birioni 10 hari o mwaka. Mwikirigiti wa kamiti ino ya bajeti renowe mujumbe wa Embakasi West Robert Batia haugite wona bajeti ino ya kumurikwo keri matigwitikiria uthii wa na mbere kuongerera mathire. Thirikari ino ya Mike Sonko na kurigwe kihoka ngombo cia ciringi milioni 719 hari bajeti ino ruhonge rwa ugima wa mwiri ndo ruigiirwo bajeti iria nene ya kigina gia makiria ma ciringi birioni 7 ni gicunji kia 20%. Wabici ya gavana ikigirwo ciringi birioni 4 na milioni 700 na kio githomo kuigirwo ciringi birioni 2. Na riri ajumbe a bururi makoretwo makiendekithia kuheo kigina kia uthii wa na mbere wadi-ini ciao guku Nairobi ni kwamukira ciringi birioni 1 na milioni 200 ta kigina kia wadi. Wona hari mbere ya riendekithia rirekinyitio bunge ni seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata kuhituka bunge-ini ya Senate. Ngiriboti ra Inooro TV ritorako na Macharia wa Gacuru.